Cantica de Salomón 6. Amiga nan, unda postima abai o es undi más bonita entre mujeres? Unda postima abira bai pa nos por bai busque junto cubo. Bruid, mistima abai na su hofi, na cama nan di balsam, pa pastorear su tau nan dinge hofi nan e pa piquileli. Mida di mistima e mistimata di mi, e sunko ta pastorear su tau nan memei di eleli nan. Bruidegom, bota mes bonita ku Tirsa, mi amor, mes dulce ku Jerusalém, mes temível com exército com emblema. Kita boa nan for di mi, pasuma nang ta confundimi. Boca beita manera tau de cabrito, ku tabaha for di halat. Bo gente nan ta manera tau de carnemoe, ku asubi bin for di nan banho. Nan turco yu ohochi, e ni undi nan no aperde su yu. Bo bandi cara ta manera snete de ramatapel tras di bovelo. Tem 60 reina e 80 concubina e mucha moena, mucho hopi pa conta. Mami Palomba é perfecto dime, ta único. Eta é único yu moe de su mama. Eta é yu favorito de 5 anos. E mucha moena a mire e aí a minha bendicionar. E reina nan e concubina nan tambe e nan agabe. Amiga nan, ta quem é sakitaku ta parse a aurora. Mes bonita com luna yen, mes puro com solo. Mes temível com exército com emblema. Bruid, me abai na hof de palo nan di nete. Pa mira e vai a bira verde. Pa mira si e mata nan di wendrive a saca conopi. Af si e palo nan di granatapel a floria. Prometo me a realizar essa aqui. Mi alma a poner mi entre e garroshi nan di amina rap. Amiga nan, bim back o sulamita. Bim back, pa nos porque da wakbo.